umwana ahita avuga ati rero uyu musaza afite kwizera, reka ngende ndebe uko biri bugende. Ageze ku musozi, aburahamu ngo yamaze umwanya ngo ategereje ko Imana iri bushaka ukundi kuntu ibigenza. Turi mu gitabo cy'itangira igice cya 22:8. Ategereza ko Imana iri bushaka ukundi kuntu iri bubigenze, araheba. Reka njye ikintu babwira, niba Imana ikubwiye gukora ikintu, ntugategereze ko Imana izaza n'ijwi rivuguruza irya mbere. Abanyamadini barimo baratwigisha inyigisho bakakubwira ngo mu isezerano rya kera Imana yavuze gutya, ariko bigeze mu isezerano rishya ihindura ibyo yavuze, irongera ivuga ibi. Oya, ntukajye utegereza ko ikintu Imana yavuze yongera kuvuga ikindi kinyuranye nacyo. Niba waramenye ko Isabato ari umunsi w'Imana, witegereze igihe Imana izongera kuvugira ngo Isabato nayo ndayirambiwe, ntoranyije jeti. Nasomye amagambo avuga ngo ku bantu bimenyereje ko ibintu by'Imana bihora